هرچند رژکا زوریا کمپانیین بیانی لهرما کردستان هنه به تایبت پارێزgeha Duhokê گوجه راکێشانا کۆمپانیên بیانیە ji ber taybetmendiya wê ku sersinûrê Tirkiyeyê û zûrtirîn kompanî li wî dergehî dihên lê bi gotina serokê Komala Bekarberên Duhokê kar nahête kirin pitir xelkê xucehê Duhokê mifay ji van kompaniya werbigirin ji ber ku dema kompanî dihên stafê karî edgel xwetînin. مخابن کمپانیت هین بس او کمپانیا کادر و استاف و کارمندیت خوش دروت اینن او جی پیاسا رپناه تدان باشتر او خلک ما کار بکن لی هر چاوا بیتن هاتنا وایان مان اول ویری باشترش نبون آواد بیتن قناق چوی دا وقت منطقه فشار سر کردستان یا منطقه تیرور هین یا داعش هی هندک شوا کمپانی درکتن پشتی وضع کردستان برقرار بوی و آسایش و امنایی برقرار بوی و دی سانه که پشتی پیوندیت حریم و بغداد خوش بوین جاره کادی پلیمشت کمپانی بیانی قصد حریم کردستان پارێزگاه دوکید کن هلبت اویج دی کاریگری خویا راست خواه بیتن سر پیدا کردن در فتو دلیون کاری بو گنجا و دی سانه که پاره که مازن دهت ناو بازاری دا ولوین دی چه بیتن تکرای دهات تا که کسی دی بلن بیتن و دهات خزانیش دی پیگش بیت. سروکی جورا بازرگانی و پیشسازیا دوکی جی اگرین نهاتنا کمپانیین بیانی دویدمی دا دزبرین جبو اگرین شر داعش و کریزین آبورین چند سالا که هرین وگرتی. تنها او کمپانی نبنین کار خواراوستاندی و جارکا دی زبرین و دز بکار بوین. پشتی او قیرانا دارایی و شر داعش چو کمپانیت بیانی نهاتن بله او 2 سالا جای او کمپانیت بری هین کل هاتنیا تومار کرن پارێزgeha Duhokê carek hatîne ser karê xwe gelek şwan kompaniyên de proje belenderatiyê hebûn ku ew jik rawstiye ji ber nebûna budceyê hindek kompaniyê hene ku karê pîşesazî dikirin kargeh hebîn evroka berdewam min ser karê xwe. Cihamajiye ku niha 300 kompaniyên biyanî digel zêdetirî 3000 kompaniyên navxweyî dê sekterên cuda cuda da li parêzgeha Duhokê de tomarkirîne. Belêpitiriya wan stafên xwe edgel xwetînin. Bi dîtina abornasan hebûna van kompaniya û dana delîvên karî ji bo hewlatiyan dê zêdetir abûra parêzgehê epêz ketin. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.